Feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, 'cause this is how we do. Woke up dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning. Zdravo svima i dobrodošli u moj najnoviji video. Vi ste na mom YouTube kanalu, moje ime je Emilija. Ovo je treći vlog iz serijala vlogova sa Lefkade, a ovaj video bit će posvećen fakultativnom izletu u kome smo obišli plažu Egremni, plažu Porto Kaciki gde smo skakali sa broda i ovu plažu Laka Beach. Uživajte u kadrovima koje sam pripremila za vas i nadam se da će vam se svideti. Mi se trenutno nalazimo na Laka plaži, vidite kako je prelepo sve. To bi bilo sve za najavu, a vi ostanite do kraja u ovom videu da bi videli kako smo se dobro danas proveli. Naše krstarenje je krenulo u 9 ujutru iz luke u Nidriju. I nakon 2 sata plovidbe stigli smo na plažu Egremni. Sa broda smo se iskrcali u 12 popodne i na ovoj plaži smo bili nekih 2 sata, a do ove plaže se može doći kopnenim putem. Ona je od Nidrija udaljena 37 km. Stigli smo na Egremni plažu. Sad ćemo da se smestimo, evo još se ljudi iskrcavaju sa broda. Prelepo je ovde, mada vidjet ćete. Plaža Egremni važi za jednu od najlepših plaža na ostrvu, a jedina mana je što na njoj ne postoji prirodan hlad. Takođe, postoji opasnost od odrona stena, pa se ne preporučuje da budete blizu njih. Na plaži ne postoji ni beach bar ni restoran gde možete iznajmiti ležaljki i suncobran, tako da ako želite hlad na ovoj plaži morate sami obezbediti suncobran. Ćao svima, evo upravo se vraćamo sa plaže Egremni i idemo na Porto Kaciki. Plovidba se nastavila nekih 20 minuta do plaže Porto Kaciki gde smo se usidrili i skakali sa broda. Do plaže Laka Milakije smo plovili nekih sat i po vremena i nakon onog skakanja u Porto Kacikiju smo bili preumorni, ali isplatilo se. Ovde se nismo dugo zadržavali, možda nekih 40-45 minuta, zato nisam uspela mnogo da vam snimim. Dragi moji, stigli smo do samog kraja ovog videa. Ovo je sve za danas, a vi budite u toku na mom kanalu i ne propustite naredne videe, a i nadam se da ste pogledali prva 2 vloga koje su već na mom kanalu. Obavezno lajkujte ovaj video u znak podrške i subscribeujte se na moj kanal, to bi mi puno značilo, a mi se vidimo u narednom vlogu sa Lefkade. Ćao!